Assalamualaikum, A. Jualan apa ini, ya? Basmel lah. Basmel? Apa tuh basmel? Basreng kalamel. Basreng karamel. Goreng dulu gitu ya? Iya, digoreng dulu. Wah, sampai kering ya? Ya. Chili mix. Terus Daun jeruk, daun jeruk, bumbu aida. bawang goreng. Bawang goreng putih ya? Ya. Aduk dulu. Karamelnya tuh apa? Kayak bumbu rujak lagi ya. Coba kucurin. Wih, manis atau asin nih? Manis asam ah. Masih asem. Oh, gitu. Tapi bukan basreng karedok, bukan ya? Bukan atuh. Beda ya. Wah, 10.000 nih banyak bener. Waduh. Segini berapa? 10.000 ah. Oke, alamatnya di mana nih? Di Cibiru depan Donatsu ah. Donatsu. Ya.